Lotshani noke, ibizo lami ngingithokozana umsose ngwakwamasemula. Iningi lingazi ngo-top loss. Sibuyile kodwa esifundeni sethu lapha sithi thina #funda no-top loss. Ngithanda ukuthokoza bonke abantu esele basubscribile kuleli hlelo kanye nalabo ababukelako kodwana bangakabi ukusubscribe kuleli hlelo. Sithemba bonyana nabo bazokusubscribe emalangeni. Namhlanje-ke isifundo siyosiqala zingaba zamabizo. Ekhabo lakhona lesi sifundo ingathana sathoma ngaso nasithoma leli hlelo. Kodwana-ke namhlanje ngibone ukuqakatheka kokwazi ingaba zamabizo. Uzakufumana bonyana siraga bunje kuneningi elingazi ingaba zamabizo elimini lesikhethu IsiNdebele. Esokuqala-ke ukuhleleka kwamabizo ngengaba. Ukuhleleka kwamabizo ngengaba. Khumbula bona elimini lesikhethu IsiNdebele amabizo ahlekeleka ngengaba zawo. Begodu ukuhleleka kwamabizo kulawulwa sithomo sebizo kanye nobunengi bebizo. Ukubana ibizo nalisuka ebunyeni liya ebunengini, isithomo sakhona siba bunjani. Akhe siqale-ke ngendlela sihlele ngakhona. Isigaba 1, isithomo sesigaba 1 ngu-umu kanye no-um. Isibonelo, umuntu, umsana. Niyakhumbula musi sakhe sakhuluma ngesithomo ukubana isithomo siyini lokha nasikhuluma ngokwakheka kwebizo. Lapha-ke siragela phambili, angeze sangenela khulu ekutheni isithomo siyini. Isigaba 2, abantu, abesana. Isigaba 1A, isithomo sesigaba 1A ngu-u. Umani, ugogo. Isigaba 2A, abomani, abogogo. Isigaba 3, imbonelo, umuthi, umdoko. Isigaba 4, imithi, imdoko. Isithomo ngu-imi, lapha ufumana amabizo afana imithi, imdoko. Ukufikela nje ngithemba bona kukhona esele ukutjhejile. Qala-ke ukubana ibizo leli liwela ngesigabeni siphi, kanengi aye siqale ubunengi balo. Qala msi, amagama wesigaba 1 ubunengi bawo awela ngaphasi kwesigaba 2. Kuthi amabizo wesigaba 1A wona ubunengi bawo buwele ngaphasi kwesigaba 2A. Amabizo wesigaba 3 ubunengi bawo buwela ngaphasi kwesigaba 4. Ekufanele ukutjheje ukubana igama lelo ubunye nobunengi bukhamba bunjani. Ungaba negama lelo unganasiqiniseko ngaloko ukubana liwela ngaphasi kwasiphi isigaba. Kodwana ngokwazi ubunengi nobunye bakhona uyakghona ukulifaka eengabeni zamabizo. Uyakghona ukufumana ukubana leli gama liwela ngaphasi kwasiphi isigaba. Elimini lesikhethu IsiNdebele isigaba 11, 12 no-13 asinazo. Kodwana elimini lesiZulu banazo lezo ngaba. Amabizo weengaba lezo esiNdebeleni asinawo. Ngerhubhululo lika-Mainoff sikhumbula bonyana abantu ebarhubhulula lezi ngaba zamabizo elimini lesikhethu IsiNdebele ngu-Mainoff. Kungomunye womrhubhululi welimi lesikhethu IsiNdebele. Ekufanele ukutjheje-ke engizokutjela ngakho namhlanje okuqakathekileyo ukubana lokha nawuqala iingaba zamabizo, qala ubunengi baleso isigaba nofana ubunengi balelo ibizo. Lapha ufumana khona ukubana igama leli awunasiqiniseko ukubana liwela ngaphasi kwasiphi isigaba. Qala ubunye kanye nobunengi balo, yabona. Qala msina lapha kusigaba 7 sino isi no is. Isimbi, isifo, ubunengi balo, insimbi, izifo. Uyafumana namagama obunengi babo athoma is, I, nazo lazo ziyawela ngaphasi kwesigaba 8. Aye abanengi bahlangahlanganise amabizo wesigaba 7 namabizo wesigaba 9. Lokhu kungombana ubunengi balaba mabizo kuyafana
Lapha kusigaba 9 akhe siragele phambili ngikutshengise khona kusigaba 9 nakusigaba 10. Iningi ayelingakwazi ukufaka amabizo ngaphasi kwesigaba 7 nesigaba 8 kanye nesigaba 9 nesigaba 10. Ufumana lapha abahlangahlanganisa bathathe igama elingena ngakusigaba 8 balifake ngakusigaba 10 lesigaba 7 balifake kusigaba 9. Ngizokutshengisa umahluko. Ukuhleleka kwamabizo ngegaba kusaraga. Qala ke uyakhumbula bonyana kusigaba 7 sithe isithomo sakhona ngu-isi. Lapha ke kusigaba 9 isithomo sakhona ngu-i kwaphela. Ikosi, inja. Isigaba 10 izi, in, im. Qala ubuningi balezi nthomo. Ubuningi bamagama wesigaba 9. Inkosi, izinja. Uyakhumbula-ke bonyana kusigaba 7 nakhona sifumene lapha amabizo wakhona nakaya ebunengini aba nenthomo izi, in ne-im. Umahluko kobana amagama wesigaba 7 athoma ngo-isi nofana u-isi, kodwana wesigaba 9 athoma ngo-i. Utjheje-ke ngaso soke isikhathi mlaleli. Bese godi sibe nesigaba 14, 15, 16 ne-17. Amagama wesigaba 14 isithomo sakhona ngu-ubu, ubumbi, ubuso. Amagama amabizo wesigaba 15 ukudla, ukudelela. Isigaba 16 pha, phe, phasi, phetsheya. Isigaba 17 khumbula-ke bonyana lokha uyambona ulo bonyana simfake kuphi. Nasimfake bunje ulo vana tshengisa bonyana ngakwesinye isikhathi uyakhithika, kutho ukuthi kwesinye isikhathi uyamsebenzisa, kwesinye isikhathi ungamsebenzisi. Isibonelo, kude. Tjheja-ke bonyana amagama wesigaba 14, 15, 16, 17 ngokungafani nalawa ukusukela esigabeni sokuthoma ukufika esigabeni setshumi. Wona akayi ebunengini. Ukudla, ukudelela, ubumbi, ubuso sekuhlale kunjalo, akuyi ebunengini. Kodwana uqala isithomo sakhona bonyana lamagama athoma ngasiphi isithomo. Ngithemba bonyana soke bekade sigada ngeenyaweni zinye. Mina nje ngibawa isiphande, siza kuhlangana godi esifundweni esilandelako. Ngiyathokoza.